once unapohitaji utajiri lazima uwe na mawazo yenye bidii. Usiku na mchana uwaze kwamba namna gani biashara yangu itakuwa, namna gani kazi yangu itaongezeka, namna gani nitapendwa na bosi, namna gani nitapandishwa cheo. Maana wakati akili yako inakuwa na mawazo ya namna hiyo, ninakwambia lazima utafanikiwa katika jina la Yesu. Iwe mchawi, iwe familia, iwe mizimu ambayo inaweza kuzuia, haitaweza kuzuia maisha yako kwa sababu una mawazo yenye bidii. Shetani anaogopa watu wenye mawazo yenye bidii. Maana hawezi kuingia hapo. Anapoingia kwenye mawazo anakutana na moto, anakutana na fire. Ebrania 12:27 Mungu wetu ni moto ulao. Maana yake unapokuwa na moto, adui hawezi kukaa. Anakaaje mahali penye moto? Wewe ni moto wa Bwana. Wakati Mungu anakaa ndani yako unakuwa moto, na huo moto utaunguza chochote ambacho kinataka iwe ni mizima, roho maskini yatakimbia kwa sababu una moto. Ndio pale unasoma kitabu cha Mathayo 6. Anasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine mtazidishwa. Maana yake bidii, anaeleza habari ya bidii. Utafuteni ufalme wa Mungu kwanza, bidii. Watu unapokuwa na mawazo ya bidii, utaona utajiri unakujia.